imana yatugabije igihugu iravuze ngo tuzabirukana imbere yacu bazahunga biruke ntibazaba ku ngoma imwe natwe ntituzabana nabo mu gihugu uretse ko imana ivuze ngo hari abizasiga bo kubara inkuru bazatanga ubuhamya bakavuga ngo ibi bintu yari yarabitubwiye. Urabyumva neza? Ni ukuvuga ngo izabirukana ni ruto mpaka bose biruke bahunge. Kandi nibiba ngombwa imana izohereza n'amavubi uko yabigenje kuri Farawo niko igiye kubigenza n'ubu. Abanze kwemera bazemezwa n'ibitangaza imana ikoze. Ariko Uwiteka aduhaye gukomera, aduhaye igihugu tucegukire kibe gakondo yacu. Ababyemera imana ibaha umugisha, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Abo tuzabana. Mu kiganiro cy'ubushize naravuze ngo imana buriya Yesu yari imana. Yabwiye ibisambo, umwe mu bisambo bibiri byari bibambanwe na Kristo Yesu, kuko yaravuze neza kandi yari yizeye Kristo nk'umwana w'Imana nzima. Yaramubwiye ngo wowe uvuze neza gutyo, wowe uvuze ibi ndakurahiye sikera n'uyu munsi nyene turabana. Abemera ubu butumwa bakabwizera bakaba basigikiye Pastor Abeli, abo bantu sikera nejo bundi aho bukera mu gitondo turabana mu munezero wa data. Imana ishimwe. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye. Imana yampaye yandi majambo ari muri Yobu tutari burinde kujya gusoma. Ari muri Yobu ibice 5 umurongo w'11 na 12 n'uwa 13. Ni amagambo akomeye cyane, ariko nayo ntacyo bitwaye twayasoma nta kibazo. Naho twajayo tukayasoma ubundi bidutwaye iki? Igitabo cya Yobu ni amagambo akomeye. Imana ndayikunda cyane, nkunda Imana n'abantu bayo. Yobu uri hehe? Dusome igitabo cya Yobu ibice 5. Imana ishimwe. Ibice 5 umurongo w'11 na 12 na 13. Twumve neza ijambo ry'Imana. 11 haravuze ngo umurongo w'11 haravuze ngo niyo ishira hejuru aboroheje. Ariko haleluya. Niyo ishira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashira mu mahoro. Haleluya. Hari abantu batakiye Uwiteka kandi baboroze Imana irabumva mu gihugu cy'u Burundi. Bwana asifiwe sana. Amina. Haravuze ngo niyo ishira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashira mu mahoro. 12 haravuze ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasoza imigambi yazo. Haleluya. Amen. Kugira ngo zidasoza imigambi yazo. Adasoza imigambi yazo. Imana ishimwe. 13 haravuze ngo kandi Imana itera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Mwabyumvishije? Yego. Abiyita abanyabwenge mu buriganya bwabo bariganyije igihugu, baragisahuye, ntihasigaye na infra mu kigega cy'igihugu. Narabivuze ngo ni vide, nta kintu bafite. N'igitoro cyarabananiye kugura. Urabyumva neza? Mu buriganya bwabo biyita abanyabwenge, Uwiteka agiye kubatera. Urabyumva neza? Abahivi n'abaheti bagiye kwirukanga uko Uwiteka yigabije ingabo z'abanyegiputa ndetse na Farawo. Ubushize Imana yavuze ngo hari jambo yavuze rikomeye ngo bakwiye kuyisenga mu mwuka ndetse no mu kuri. Haleluya. Amina. Rero ndi gukunda Imana cyane. Imana iri kumbwira ibintu byiza bikomeye. Nkumva nkunze Imana. Imana umuririmbyi yaravuze ngo numva nayiheka. Rero Imana yo mu ijuru irakabyara abahungu n'abakobwa bayubaha,
dukomeje gushima Imana cyane. Reka dusome kuva ibice 23 hanyuma dusome umurongo wa 27 ndetse na 28. Haravuze ngo nzohereza igitinyiro canje kikuje imbere, nirukane abantu uzageramo bose. Aya magambo muyumve cyane kandi mube abanyabwenge. Ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu. Imana ishimwe. Amina. Ntangiye gufashwa mu izina rya Yesu. Nzohereza amavubi akujya imbere, yirukane abahivi n'abaheti. Haleluya. Nzohereza amavubi akujya imbere, yirukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Byumvikana hariho abazasigara, hari ab'Imana izasiga kugira ngo bazavuge gukomera kw'Imana, bazasigare ari abo kubara inkuru bavuge ngo Imana ya Bishop cyangwa se Pastor Abeli irakomeye kandi irahambaye. Inyamaswa zo mu ishamba zikagwira zikagutera, ahubwo nzabirukana imbere yawe ruto ni ruto, ngeze aho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Nzagushiriraho urugabano ruhereye ku nyanja ituruka rugere ku nyanja y'Abafilisitiya, kandi ruhere ku butayu rugere ku ruzi Ufurate. Aya magambo asa n'ayari muri message ya nkuru nziza imbere y'uko yitaba Imana. Kuko nzabagabiza abatuye muri icyo gihugu, mukabanesha. Haleluya. Mukabirukana imbere yanyu. Ntuzagire isezerano usezerana nabo cyangwa n'imana zabo. Ngira ngo muri kubyumva, wa munyamakuru we niwe ukunda kumbaza ngo ko mbona basenga, ngo ko mbona perezida asenga, neva asenga. Narakubwiye ngo ntabwo abasenga bose basenga imana zabo. None urumvise uko ijambo rivuze, ntuzagirana isezerano nabo cyangwa se imana zabo. Ntibazagumye kuba mu gihugu cyawe, kugira ngo batakuncumuzaho, kuko wakorera imana zabo, ntibyabura kukubera umutego. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Ntabwo uramenya yuko Imana yatugabije igihugu. Iravuze ngo tuzabirukana imbere yacu, bazahunga biruke, ntibazaba ku ngoma imwe natwe, ntituzabana nabo mu gihugu. Uretse ko Imana ivuze ngo hari abizasiga bo kubara inkuru, bazatanga ubuhamya bakavuga ngo ibi bintu yari yarabitubwiye. Urabyumva neza? Ni ukuvuga ngo izabirukana ni ruto mpaka bose biruke bahunge. Kandi nibiba ngombwa Imana izohereza n'amavubi
uko yabigenje kuri Farawo niko igiye kubigenza n'ubu. Abanze kwemera bazemezwa n'ibitangaza Imana ikoze. Ariko Uwiteka duhaye gukomera, aduhaye igihugu tucegukire kibe gakondo yacu. Ababyemera Imana ibaha umugisha, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Abo tuzabana. Mu kiganiro cy'ubushize naravuze ngo Imana buriya Yesu yari Imana. Yabwiye ibisambo, umwe mu bisambo bibiri byari bibambanwe na Kristo Yesu, kuko yaravuze neza kandi yari yizeye Kristo nk'umwana w'Imana nzima. Yaramubwiye ngo wowe uvuze neza gutyo, wowe uvuze ibi, ndakurahiye sikera n'uyu munsi nyene turabana. Abemera ubu butumwa bakabwizera, bakaba basigikiye Pastor Abeli, abo bantu sikera nejo bundi aho bukera mu gitondo turabana mu munezero wa data. Imana ishimwe. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye. Imana yampaye yandi majambo ari muri Yobu tutari burinde kujya gusoma. Ari muri Yobu ibice 5 umurongo w'11 na 12 n'uwa 13. Ni amagambo akomeye cyane, ariko nayo ntacyo bitwaye twayasoma nta kibazo. Naho twajayo tukayasoma, ubundi bidutwaye iki? Igitabo cya Yobu ni amagambo akomeye. Imana ndayikunda cyane, nkunda Imana n'abantu bayo. Yobu uri hehe? Dusome igitabo cya Yobu ibice 5. Imana ishimwe. Ibice 5 umurongo w'11 na 12 na 13. Twumve neza ijambo ry'Imana. 11 haravuze ngo umurongo w'11 haravuze ngo niyo ishira hejuru aboroheje. Ariko haleluya. Niyo ishira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashira mu mahoro. Haleluya. Hari abantu batakiye Uwiteka kandi baboroze, Imana irabumva mu gihugu cy'u Burundi. Bwana asifiwe sana. Amina. Haravuze ngo niyo ishira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashira mu mahoro. 12 haravuze ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasoza imigambi yazo. Haleluya. Amen. Kugira ngo zidasoza imigambi yazo, adasoza imigambi yazo. Imana ishimwe. 13 haravuze ngo kandi Imana itera abanyabwenge mu buriganya bwabo. Mwabyumvishije? Yego. Abiyita abanyabwenge mu buriganya bwabo bariganyije igihugu, baragisahuye, ntihasigaye na enfra mu kigega cy'igihugu. Narabivuze ngo ni vide, nta kintu bafite. N'igitoro cyarabananiye kugura. Urabyumva neza? Mu buriganya bwabo biyita abanyabwenge, Uwiteka agiye kubatera. Urabyumva neza? Abahivi n'abaheti bagiye kwirukanga uko Uwiteka yigabije ingabo z'Abanyegiputa ndetse na Farawo. Ubushize Imana yavuze ngo, hari jambo yavuze rikomeye ngo navunye ngo ukuboko kumwe kwa Farawo, ngo ngiye kuza ngo mvune n'ukwari gusigaye. Njyewe ngo nzapfa mbere yabo, biragatsindwa biragahera, ibyo ntibizasohora. Njyewe mu bapfa sindimwo. Njyewe ubwanje ni amasezerano yigendera. Amasezerano y'Uwiteka ntajya apfa, niyo yatinda ariko ntahera. Nese napfa guturumva napfa. Ese ubundi napfa ngende umuntu? Ndi marayika w'Uwiteka, Imana yohereje mu isi kugira ngo nkore umurimo w'uwampamagaye, nkore umurimo w'uyampamagaye hakiri kare, hakiri kumanywa. Gupfa ntibirimwo, gukenyuka ntibirimwo. Nta nubwo izaduteza indwara nk'izo yateje Abanyegiputa, ahubwo neva ni wagiye kurwara bitunguranye akanapfa. Ikiganiro niwe wagikoranye n'umuhanuzi ntazi, naracumvirije. Gupfa njyewe ntibirimwo, neva ni wazapfa kandi bitunguranye, kandi ibintu bikagenda neza bikaja mu buryo. Azapfa ryari? Ryari? Dusoza iki kiganiro. Ni hagati y'ukwa 6 n'ukwa 7.
bivuge abantu babyumva bisubire ndavuze ngo ni hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi ubundi atubise dutambuke. Iyo Abisirayeli, iyo ingabo za Farawo ndetse na Farawo baza kumenya Abisirayeli, abana ba Isirayeli abaribo bari kuva mu nzira bagatambuka. Rero agiye kuva mu nzira dutambuke kuko yatubuza amahoro n'umutekano. Imana ishimwe. Rero ibyo navuze ngira ngo abantu babyumvise, sinjya mvuga ibintu birambiranye kuko twebwe ibyo tuvuga turabizi. Paulo yaravuze ngo nkubitana ibipfunsi, ariko sinjya mpusha, simeze nk'abahusha. Natwe niko tumeze, ntiduhusha, turaviza. Hari icyo bise sniper. Imana iherutse kumbwira mudahusha. Reka ibi bintu ndeke kubivuga, ariko abanyabwenge babyumvise. Reka tugushimire. Nanjye ndabashimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Reka nambutse nimero ni akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Giraho muba mwubahwe murakarama, ndabakunda. Shalom.